29 августа 2025 года в Ницце прошел вечер «Друзья мэра Эстрози». В нем участвовала чеченская диаспора во главе с Рамзаном Магомадовым. Это событие собрало вместе представителей самых разных национальностей, которые нашли свой дом в Ницце. Вечер стал настоящим символом дружбы, взаимного уважения и единства. Christian Estrosi ماير جوردن دقيقا دوي أخوزا ويس عن خوز حدا كر ويجوكتر عالش وهندي عالشي ويش قيسان دوشتل أمنش ويداق دولا خايتوش ويش خوزا ح قيق أمنش سن داتر دلديش إنتجراسي ييزوش دوي يجوش ويبرت خلا ويحيق تبيه وينسى هم حقوليات ويش دولا خايتوش وين فوق ريجيون شو حويه بريت إزر أدم دوي از بريت إذا أدم يقعها مسيت إذا وربار إذا ور إذا جرجة وخارجت يشولش أكتبلكم وطبعا ما يقولون كريستيان إسروس دقيقة عال شويه شيناق واستي دوت خيال ما يقولون دوت خبوال أقول دلوقتي إيش تأخوي دوت خيسنا يصير إيش مسوق حدا هذا إيش ميرن دوت خيال حقول دلوقتي ده مطلع ده يعني بركة ويل مسوق ويتان ويش خين مش ويش خيج مش خيو بيش دوي خي أمنش سنة خز دعتر دله خز إسي داخل ويش دهوت بديش تو يعدو وشلو تورنا ديك نك عدل ديش تو كوي ده مطلع. Alors, ce que je voudrais dire, c'est un grand merci à la communauté tchétchène, l'association tchétchène de France, d'être ici ce soir autour de Christian Estrosi pour le festin du maire. Voilà, à mes côtés parce que vous êtes mes invités, parce qu'on travaille toute l'année ensemble. Je suis très contente de vous avoir auprès de moi ce soir. Voilà, on a une table, il faut vous montrer la table, on a une table magnifique. Voilà, et toutes les personnes qui sont sur cette table sont mes amis. Et je suis vraiment très heureuse ce soir d'avoir la communauté tchétchène avec moi. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. On est là. Merci pour vous aussi, pour votre invitation. Mais merci. Et oui, on fait maximum ce qu'on pouvait faire pour l'encouragement. Je sais. Donc, merci beaucoup. Et ce soir, j'ai 360 invités. Et la communauté tchétchène représente 52 personnes. Donc c'est incroyable. Voilà. Donc merci en tous les cas à la communauté d'être là. Merci à vous. Voilà. Eh bien, je veux saluer naturellement toute la communauté de Nice qui aujourd'hui apporte à notre citoyenneté dans le respect des règles de la République française, sa contribution et apporte aussi à Nice naturellement une contribution dans notre cohésion économique et sociale. Et je veux lui témoigner ma reconnaissance. Merci. Merci beaucoup. Атмосферу праздника создавали выступления артистов, национальная музыка и теплые встречи старых друзей. Гостей угощали вкусным ужином, а сама обстановка способствовала открытому общению и новым знакомствам. Перед собравшимися выступил мэр Кристиан Эстрози. В своем обращении он поблагодарил за доверие, подчеркнул свою глубокую привязанность к жителям и отметил особую роль таких встреч для укрепления единства города. В дружеской и теплой обстановке он пообщался и с представителями чеченской общины. Эти яркие и запоминающиеся моменты не остались без внимания. Их запечатлели журналисты и блогеры, чтобы сохранить атмосферу вечера и вписать ее в историю города Ниццы.